kubana no Muco TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 24 ku cyumweru, tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2024. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama waramutse ute, umeze ute? Twaramutse neza mushakamba, ndabona hakeye, ari agasusuruko, hameze neza, ikirere kimeze neza cyane. Nibyo rwose, ikirere kirasa neza. Yego. Muri Kongo ngo bisa nkaho inkuru zaho zihora ziri mu dushya. Kongo igira udushya mushakamba. Kongo igira udushya tudasanzwe. Igira ibintu byihariye buri gihe. Igira ibyihariye, bimwe bikaza bisekeje, ibindi bikaza bibabaza abaturage, abanyagihugu. Ibintu biba bibabaje cyane mushakamba, kandi biba hose, ntabwo ari hamwe. Ni abanyadushya, abanyekongo hafi ya bose. Iyo ifoto naguhaye abo bita ba kuruna. Kuruna ni ba basore baba mu mihanda. Yego. Umwe bamufashe ngo bapfuye ngo ibijyanye n'itegeko nshinga ko rihinduka. Babonye ibyuma bamuteye. Abaturage babishyigikiye n'abatabishyigikiye. Aho ni Kinshasa, ahantu bita Etahera, Kuruna, ahitwa Serembao. Kinshasa ahitwa Serembao. Babonye ukuntu bamugize. Kongo rero, kandi bariya bamukoze biriya ntibazahanwa, ntibazakurikirana. Birangirira aho ngaho nyine, nyakuba barakababara, nyagupfa gapfa, ubundi nyine undi akagenda yigamba ngo yishe umuntu, ahubwo ahita bimuremera igitinyira, agenda yumva ko ari umuntu ukomeye. Muri utwo dushya rero hari n'akandi gashya nabonye, wabonye umupolisi w'umudamu yanezerewe, yanyoye agatama. Niba yari yicaye ku kazi simbizi, ijosi yari nazo zose bagira ngo ari mu ijuru rya kangahe. Aba yageze mu ijuru rya munani cyane. Nibyo, reka tugaruke ku ngingo. Neza wabonye umusirikare aho bita kuri Paul Bisengimana. Yarashe abantu. Byifashe gutya, ararasagura, ngira ngo ni bose ahagaze ku gasozi arasa abantu. Ubwo bagenzi be bashatse ko bamufata, baramufata, baramushyikira, baramujyana. Reka twinjire mu makuru yacu. Yego. Amakuru y'uwo munsi rero tugiye kuganira ku ngingo zikurikira. Minisitiri Constant Mutamba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarenze umurongo utukura mu magambo yavuze yabugiye igomba. Turaza kuganira no ku mudepite w'Umubirigi washenguwe n'inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahaye RDF, wahaye igisirikare cy'u Rwanda. Ngo ntibyoroshye, Ububirigi buri mu bihe bibi kubera irankunga. Baragiye kwiyahura. Ariko buriya bigaragaza uwo ari we cyane, n'abakorana nabo n'abamushyigikiye. iyo mubona namutiza umugozi. Abari mu Bubiligi bafite imigozi za mishipiri babe hafi bamumenye. Indi ngingo rero, FARDC zikomeje kurasa abaturage b'inzirakarengane. Ngo babonye ibibaye mu kanya, ni mu kanya, haciye nk'isaha imwe cyangwa imwe n'igice. Nabyo turabigarukaho. Yego. Ingingo ya kane rero, kwiyubaka kwa M23 gukomeje kubabaza abari inyuma ya leta ya Kinshasa. Tudatinze tugaruke hariya kwa Minisitiri w'Ubutabera Mutamba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarenze umurongo utukura, bwana mushakamba. Yabigenje ati: nabirebye ndumirwa. Nanjye numiwe. N'abadukurikiye wenda hari ababibonye hari n'abatabibonye, ariko ngo yavuze ko yatangaje ko hagiye gushyirwaho itabwa muri yombi ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Oya, ngo niwe yishyizeho ahubwo. Nako yabishyizeho, ubwo byatangiye ubwo batangiye kumuhiga. Yashyizeho ikiguzi. Ni ibintu bitangaje cyane.
kugira ngo minisitiri w'igihugu ngira ngo wenda turaza kureba niba ari aho minisitiri w'ubutabera afite ubushobozi bwo kuba yashyiraho mandadari umuperezida w'igihugu runaka, wenda abacamanza barabikora ariko sinzi nawe niba bifite mu bushobozi bwe mu nshingano ze nka minisitiri w'ubutabera. ngira ngo bwana Sentama badukurikiye harimo n'ababa babifiteho amakuru baraza kuduha ibitekerezo. Ariko n'ikindi kibabaje ni amagambo yavuze, usibye kuvuga gutyo yagize ati nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, nubwo atari we wenyine ubivuze, aje abivuga ibyo avuze asubiyemo ibyo perezida we yavuze, asubiyemo ibyo n'abandi bavuze barimo perezida w'u Burundi n'abandi barwanya u Rwanda. Ati nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo ni umwicanyi cyane. Bwana Sentama, uku ni ukurenga umurongo utukura, ukibaza kuki atabivugiye Kinshasa akaza kubivugira i Goma, kandi kano kanya dukurikije situwasiyo iri muri kariya gace M23 irashe Goma, nta handi yakura amakiriro usibye mu Rwanda. Mushakamba umuntu wari hariya wari uri muri icyo gikorwa ariko akurikirana yabinyandikiye ati rwose umugabo yari yasinze ngo yari yahaze Kamanyinya. Ruzacira umwami yabanje kumuha rikeri nziza, umugabo arangije aravugishwa. Jewe umuntu yandahiye rwose. Yabivuze yahaze Kamanyinya akamugezemo. Yego. Kamanyinya hari igihe kagera mu muntu akumva ko n'umusozi yawuterura akawimura akawutereka ahandi. Wasanga bari bamuzaniye kanyanga y'ipinga. Rero ngo yari yasomyeho rwose kari kamurimo. Wasanga bamuhaye rikeri ivanzemo kanyanga. Mushakamba hari ikintu nibaza aha ngaha. Umuyobozi nk'uyu nguyu yavuze ibi ngibi, niba koko ari igihugu gishaka diplomasi, gishaka gutsura umubano. Yego. Buriya abamukuriye ntacyo bakamukozeho. Bwana Sentama, nibyo bintu tugomba kuvugaho. Wenda abamukuriye bashobora kubireba bakagira icyo babivugaho, nubwo ikintu cyose kijyanye no guharabika u Rwanda no kuvuga nabi u Rwanda muri Kongo cyabaye imwe mu ngingo ishobora kuba yatuma umuntu ahabwa amashyi cyangwa se akagirwa igitangaza muri kiriya gihugu. Ariko niba iki gihugu cyaremeye kuyoboka inzira y'ibiganiro hamwe n'u Rwanda muri Angola, inzira igamije gukemura ibibazo by'igihugu cyayo kurusha uko ikemura ibibazo biri mu Rwanda, kuko u Rwanda ruratengamaye. Uwo mwanzi mu FDLR ibibazo biteje Kongo nta biteje u Rwanda, nubwo yifuza kuza kubiteza u Rwanda. Rero bwana Sentama, ikintu biriya bisobanuye, daboro byisha amasezerano ya Rwanda, byisha nako ibiganiro biri kubera muri Rwanda. Niba avuze kuriya, ngira ngo bigomba kuba approved, nubwo byatangajwe na ministry, ariko ndakeka nuza inteko y'abaminisitiri, pano y'abaminisitiri inama y'abaminisitiri igomba guterana ikemeza ibyo Nkutamba yavuze, noneho bigashyirwa mu nyandiko, impapuro zigasohoka. Ariko biramutse bibaye bwana Sentama, ngira ngo yaba ari ryo kosa rya mbere guverinoma ya Kongo ikoze, nubwo yakoze andi menshi, ariko yabikoze ikosa rikomeye cyane. Cya mbere, perezida Kagame afite ibigwi bitandukanye, afite ibyo yakoreye Kongo byinshi. Uribuka igihe muri Kongo ibikirunga cyarukaga, uribuka ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoreye Kongo, ntawe ubiyobewe, byose byaciye ku bitangazamakuru mpuzamahanga, amahanga yose yararebaga, ndetse n'ibindi byinshi byiza bafite kubera u Rwanda rwabibafashijemo. Rero bwana Sentama, muri ya mugabo niba atavugishijwe na Manyinya, yavugishijwe n'ibisazi. Mushakamba, uravuga ibyiza, buriya hari icyo wibagiwe. Burya umujyi wa Goma ucanirwa na REG. Yego, urakoze cyane. Kuvuga REG ntabwo barabyumva, ariko ni Rwanda Energy Group, bisobanuye ngo ni ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iby'umuriro w'amashanyarazi. Niba u Rwanda rucanira Goma, abo bakrimineri bacanira izo ntungane gute?
ngira ngo ni amagambo ababaje kuri buri munyarwanda, cyane ko abanyarwanda hafi ya twese dukundanye kuba perezida wa repubulika. Ariko n'ibyo nkunda kuvuga Bwana Sentama, iri ni ishyari baba bafite bareba babona perezida wabo agera ahantu ntashimwe, nta hantu avugwa, nta muntu utinyuka kuragaragaza amarangamutima ye ngo ashimire Tshisekedi. Ariko abanyekongo bamwe, abanyaburayi, abo mu bindi bihugu bya Afurika bose bavuga bati uwaduha Kagame nibura akatuyoboraho umwaka umwe gusa. nibyo mushakamba buriya ni nta kindi kibakoresha, yabaho yaba abandi ni ishyari. ariko umunyeshyari wamugira ute? ntabwo yakubuza gukora, urakomeza ukikorera. Yego, ibyo bikaguma ari ishyari gusa. nicyo ngicyo. twatambuka tukajya ku yindi ngingo. mbere yuko tujya ku yindi ngingo Bwana Sentama, yego, buriya biriya bintu iyo bivugwa n'undi muntu usanzwe byari kuba ibisanzwe, ariko kuvugwa na minisitiri w'ubutabera noneho yongereho w'ubutabera, ntabwo ari minisitiri w'itangazamakuru, ntabwo ari minisitiri w'ubuhinzi, ntabwo ari minisitiri w'ubworozi, ni minisitiri, ntabwo ari uw'amabuye y'agaciro, ni minisitiri w'ubutabera uzi amategeko. biragaragara ko ari ibintu wenda baba baganira iyo bicaranye. Ariko nanone hari umugani nigeze kugucira, naguciriye umugani uvuga ngo icukiro ribyara igishorobwa. Yego, nusanga umwana akuvuga uzamenye ko iwabo baraye bakuganira. rero biriya biragaragara nibyo byibera iwabo. Bwana Sentama niba bamaze imyaka igera muri 3 basabira u Rwanda ibihano, bavuga u Rwanda nabi, amahanga akababwira ati murahirwe, ni mwebwe banyamabi, bikarangirira aho ngaho. None aragenda akajya mu baturanyi, umuturanyi aho abenshi hariya ni n'ibintu bizwi kandi ntibabihagarika. Umuturage akorera igoma akarara mu Rwanda ari n'umukongomani kubera impamvu ye bwite n'uburenganzira bwe. abo biyita abakrimineri ntibigeze bafunga umupaka wabo nabo. rero uriya mugabo ushyize mu nyurabwenge yabivugishijwe no kubura ubwenge, ako kamanyinya yari yanyoye, buriya kamanyinya s'amazi. ariko nanone ntabwo minisitiri akwiye kuvuga imvugo nk'iriya, ntabwo akwiye niba yanabivuze ahubutse, ntabwo bikwiye. Tshisekedi akwiye kuba yamusohorera urupapuro nawe rw'umuhondo, twebwe dukoresha urw'umuhondo, wo sinzi uko rumeze, akirukanwa akava kuriya mwanya, ndetse akanakurikiranwa ku magambo ye. Nubwo wenda Tshisekedi ashobora kutabikora, ariko biriya biragaragaza ko nta guverinoma iri hariya. Hari umuntu wigeze aririmba, yego, sinzi niba iyo ndirimbo warayibonye, ngo guverinoma de fou. ngo abaminisitiri ni fu, abaki ni fu, abadepite ni fu. rero ngira ngo ashatse kwemeza ko ibyo wa muririmbyi yaririmbye, wa mucuranzi mwene wabo w'umunyekongo ari ukuri. tukaba twava noneho kuri iyi ngingo, nta kibazo. reka tuyiveho, tugiye ku wundi umeze nka Muyaya, banza ari mubyara we w'umwera. Yego, hari umudepite w'umubirigi washenguwe n'inkunga ubumwe bw'Uburayi bwahaye RDF. nibyo Bwana Sentama, ni umudepite w'umubirigi ariko ufite amamuko muri Kongo. ari mubyara wa Muyaya, nibyo navuga. uyu mudepite inkuru nk'uko ibyemeza, yego, amakuru aremeza ko ku itariki ya 21 z'ukwa 11 ejo bundi hashize, umudepite w'umubirigi ukomoka muri Kongo witwa Lydia Mutembele Ngoyi yashyize ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter amashusho agaragaza ko ibyemezo bya European Union bibogamiye ku Rwanda, ndetse ngo uyu muryango ntiwagombaga guha u Rwanda amafaranga kuko rwazayajyana mu bikorwa by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kujya muri Mozambique kugarura amahoro. Bwana Sentama, mbere yuko tureba ibyo Nduhungirehe, nyakubahwa Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda yamusubije, ariko reka tubanze turebe ibyatangajwe n'uyu mugore.
yaba Ububiligi buri muri European Union. Yego. Niba ibihugu byose bigize European Union byarateranye bikemeza ko inkunga itangwa nk'umudepite wo muri ibyo bihugu, wo muri icyo gihugu kigize European Union, nta bintu yarakwiye gutangaza bigaragaza negativite ya negativisme kuri icyo cyemezo. Cyangwa niba igihugu cyabo nacyo ubwacyo kitabyemera cyangwa cyarabirwanyaga, kuko n'ubundi byavuzwe kenshi, ariko ntabwo igihugu kimwe ari cyo kinyakuri kurusha ibindi bihugu 10. Yego. Rero nkumva yarakwiye kubabara akanywa amazi bigashira, akareka kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo avuge amangambure n'amateshwa. Yego. Wowe urabibona ute kugira ngo umudepite asakuze yumve ko RDF ari abantu bashobora guhabwa amafaranga yo kugira bayakoreshereze mu byo bakora kandi byatanze umusaruro, ahubwo babijyana mu bitabareba, cyane ko RDF nayo ihuriye n'ibibazo byo muri Kongo nk'uko yabivuze? Turebe ibyo Minisitiri Nduhungirehe yamusubije. Ndabona ari inkuru ndende iri mu Gifaransa. No mu Kinyarwanda ngenda yifite, nagerageje kuyihindura mu Kinyarwanda. Niba wayihinduye wayisoma mu Kinyarwanda noneho tubivugaho. Olivier Nduhungirehe nawe abinyujije kuri X yateye utwatsi by'uko u Rwanda rwagize uruhare mu myanzuro y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Yagaragaje ko uyu depite Redi Mutembere na mugenzi we, hari undi mugenzi we nawe ufite iyo myumvire nawe kandi w'Ububiligi, uhagarariye iki gihugu cy'Ububiligi i New York, ubwo ni muri ONU, bavuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hishwe abantu miliyoni hagati y'10 ndetse na 15. Tekereza abo bantu, ariko byose barihimba no kuko ntabwo ariko babivuze Mushakamba. Yego. Uko babivuze yavuze ko cette députée belgo-congolaise, uriya mudepite kazi wo mu Bubiligi ufite inkomoko muri Congo, parle de 10 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Avuga ko hari abishwe bagera kuri miliyoni 10 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Noneho akagaruka ku wundi uhagarariye Congo muri Loni. Nuhagarariye Congo muri Loni. We yavuze ko ari miliyoni 15. Babihindura buri munsi. Noneho we akababwira ati ko uyu wavuze iyi mibare mito, ahubwo nagende mugenzi we amuhe n'andi makuru, imibare izamura igihe nyinshi, kuko byose nibyo bahimba n'ibihimba bahimba. Nibyo bihura n'iyi mvugo ya Nduhungirehe igira iti igitangaje nuko uyu mubare ari munini cyane ugereranije n'abaturage bose bo mu aba Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru zihurijwe hamwe. Abandi bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga miliyoni 6, 8, 10, 12 cyangwa 15, bahindagura imibare nk'aho ari imyambaro bagamije gukwirakwiza, bahindura imibare nk'aho ari imyambaro bagamije gukwirakwiza icengezamatwara. Izi mvugo zishingiye ku mibare bihimbiye ntizumvikana. Imibare y'abantu miliyoni 7 bavuye mu byabo kubera M23 nayo iratangaje kandi sukuri. Bwana se nta murumva ko ibintu byabo bihora ari akavuyo n'akajagari. Ubusanzwe imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi no kubimukira igaragaza ko bavuye mu byabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose, muri Kongo yose, atari abavuye mu byabo kubera M23 cyangwa ino ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni abantu miliyoni 7,200,000. Ni ukuvuga Kinshasa n'izindi ntara zo mu burasirazuba hagati no mu burengerazuba bw'igihugu. Ngabo tekereza niba intuzo zose zingana kuriya. Nduhungirehe none yongeye ati mu mezi 12 yabanjirije Nzeri, ariko kwezi kwa 10 kwa 9 2024, abagera ku 865 bari barakuwe mu byabo n'intambara baratashye. Kandi igisubizo kuri iki kibazo kirasobanutse.
ntabwo ari uguhora ubeshya imibare no kuyihindagura bikorwa n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa abambari babo b'Ababirigi cyangwa ibikorwa bya gisirikare bishyizweho ingufu na Kinshasa. Ubu ahubwo byakemurwa n'uko guverinoma ya Kongo yakwiyemeza gusenya umutwe wa FDLR wakoze jenoside ndetse bakagirana ibiganiro bitaziguye na M23 bagashakira hamwe igisubizo kirambye bahereye ikibazo mu mizi. Bwana Sentama, ngira ngo ubutumwa bwa Nduhungirehe unatanga igitekerezo cyatanga igisubizo nyakuri. Mushakamba, uyu mwanzuro aha hasoza nahakunze cyane. Buriya Kongo iza kugira abanyepolitike b'abanyabwenge bakabaye bashyira mu bikorwa uyu mwanzuro w'iri jambo rya Minisitiri Olivier Nduhungirehe. Yego. Aha hantu ndagira ngo n'umukongomani utaribonye iri jambo yego mpamusomere mu gifaransa kuko ahumve kugira ngo babyumve neza, kuko aha hantu ahangaha ni nawo muti w'ikibazo Kongo ufite. Yagize ati mu gifaransa, yego, et la solution à cette crise humanitaire est bien connue. Ce n'est ni le mensonge permanent et la manipulation des chiffres de la part des officiels congolais et leurs suppôts belges, ni l'obsession de la solution militaire par Kinshasa, mais un engagement ferme du gouvernement congolais à la neutralisation des génocidaires FDLR et à un dialogue politique direct avec le M23 pour résoudre définitivement cette crise en s'attaquant à ses causes profondes. Abakongomani bamwe Tshisekedi yumva aha hantu rwose, yumva aha hantu yaba nagiraga Twitter ye nahamutwitinga. no kuba Nduhungirehe yabyanditse aha hantu uyu niwo muti Nduhungirehe yabahaye umuti batawukurikije n'akazi kabo bazinanirwa. Ikindi hari ikintu yavuze Bwana Sentama. Yego. Nduhungirehe yavuze ati ibikwirakwizwa ibihuha n'ibinyoma bikwirakwizwa n'abanyekongo n'abagenzi n'abambari babo b'Ababirigi. Abantu bagiye bibuka ko Nduhungirehe n'inararibonye usibye kuba ari umunyapolitike, umudiplomate w'inararibonye bimaze n'igihe yigeze yanabaye hajya mu ambasaderi mu Bubiligi. Yabaye ambasaderi mu Bubiligi, si mu Bubiligi gusa, ngira ngo no mu Buholandi. Rero urumva abyo mu Bubiligi arabizi, politiki y'Ababiligi arayizi, ntaho bahera ngo bakwize ibinyoma hari, ntabwo ashobora kubemerera rwose. Niko bimeze. Icyo bazajya bavuga azajya basubiza kuko byose arabizi. Ikintu yababwiye buriya yabigishije nta na minerivare bamuhaye. Cyane rwose. Twakomeza? Yego twakomeza, byanashoboka tukajya ku yindi ngingo. Ariko Mushakamba, mbere yuko twinjira muri Goma, umudepite w'Umubiligi buriya sinzi hari ikintu umuntu yakwiba. Yego. Hari ikintu umuntu yakwiba mu by'ukuri mu buryo bwimbitse buriya umuntu akoze ubusesenguzi. Uyu mudepite afite y'u Rwanda nta kidasanzwe Bwana Sentama. Ubundi umuntu akunda kuvuga ngo wenda reka tubanze duhere ku byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze. Ni byiza ko tujya tubasubiza dukoresheje imvugo z'umubyeyi w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ati ntabwo abo bakurwanya bakuvuga bagira gute, igisubizo gikwiye cyo kubaha ni ugukora cyane ukagera ku iterambere ryisumbuyeho. Avuga ati bareke bavuge bagire gute, wowe ukomeze ukore, umunsi wageza heza bazajya bapfukama baza kugushaka birengagije ibyo bavuze kubera ko wageze ku iterambere bo batigejejeho. Ngira ngo iterambere u Rwanda rumaze kugeraho rirabavugisha,
noneho iryo rizageraho mu minsi iri imbere, aya magambo nayo kugira ngo barwanye barebe ko bahagarika iterambere, umuvuduko u Rwanda rufite mu iterambere, ariko ntibyashoboka kuko u Rwanda abavuga banaruta uriya mudepite baravuze imyaka myinshi, bavuze ibihe byinshi, ariko ntabwo bigeze babuza u Rwanda kugera aho rwifuza kugera. mu yandi magambo barajiga. Baracurangira abahetsi, barajiginwa, baracurangira abahetsi. Reka dukomeze Mushakamba twinjire Igoma. Yego. Goma bakomeje kurasa inzirakarengane. Goma birakomeye cyane, umunsi ku munsi umuntu arapfa nk'uko wabivuze, noneho bitarimo no gukorwa na ya mabandi. Umusirikare arajya ku karubanda ku musozi akamisha amasasu nk'urimo kubiba amashaza y'umusheke. Mushakamba hari umuntu barashe, yari umuyobozi mu nkambi ya Rushangara. Yego. Umuyobozi abo bita chef de bloc. Ni ukuvuga yari afite igice cyo mu nkambi ayoboye, babibonye abana barira, abana be, inshuti ze, ngira ngo wabibonye. Yego. Mu by'ukuri iyi Goma iraza kugarukira. Iyi Goma ikwiye kuvamo gahunda zinatisha mujyi. Kubera bafatisha kuko badasukura umujyi wa Goma. Babanze bayikuremo umusirikare. Babanze bayikuremo umusirikare hava akagera Bwana Sentama. Yego. Barabizi ko badesize ko Wazalendo zivamo, zanze kuvamo. Rero nibashaka icyo bakora umusirikare avemo, yaba no muri special force urinda Kisekedi nawe avemo, kuko n'ubundi nta nubwo bari abazica barangana nabo aba Kisekedi bishuribuka ko bari abarinda perezida bisha abantu barenga 100 hafi 200 muri babasanze mu rusengero, bamwe bo mu idini ry'Abazalendo, urabibuka. Rero nabariya ni bagenzi babo baba bari kubigana, ni bagenzi babo babatumwe nabo. Urabona ko bose bari abasirikare Bwana Sentama. Icyashoboka rero umuti w'iragoma ni ukukuramo icyitwa umusirikare wese, ikigakurwamo icyitwa umupolisi wese, kuko nabo bose nabonye ari bamwe, ubundi bakareka hakabaho bakubaka local defense. Ikibazo ni binde wayubaka, icyo nicyo kibazo gikomeye. Mfite igitekerezo, abaturage bakikorera amaronda akaba ari byo birinda umutekano. Mfite igitekerezo. Yego. Buriya hariya uriya mujyi wawurindisha wenda nk'ingabo z'amahanga. Zoki Sadeke ntizihari. Nibyo ntekereza, simbizi wenda wawurindisha nk'ingabo z'amahanga, ingabo za Kongo zigasohoka. Kereka ari iz'amahanga ko zidahuje Bwana Sentama. Uriya mujyi ugasigaramo ingabo z'amahanga, noneho n'abayobozi ba gisivile basanzwe. Icyo nakunganiraho, kereka ari ingabo z'amahanga zidahuje imyumvire, abayobozi babo badahuje imyumvire nino FRDC, abadahuje imyumvire na Kongo n'ubutegetsi bwa Kongo. Bakareba babandi bavugisha ukuri nk'ibihugu bya Kenya, za Uganda n'ahandi. Urabizi ko cyagiye muri EAC Uganda yarasanye kenshi n'abanuza n'aba ba Wazalendo bashaka kwinjira muri ibyo bice. Bikeneye rero ko hafatwa abantu ibihugu bitagira bitajenjeka, bitarya ruswa, ibihugu igisirikare cyabyo kizwi ko kitajya kihanganira umwanzi, akaba ari byo byahabwa Goma. Naho nufata Goma uriya mujyi wawe wiheraye mu 23 aba ari amahire, ahubwo yaba ngira ngo nicyo cyifuzo cya buri wese. Biramutse bibayeho buri wese, none se Bunagana ntubizi, Kiwanja se ntubizi, Kirumba Kayina se nuza na Kanyabayonga ntubizi uko hameze. Wari wumva ikibazo cyabaye muri Rubaya mu mabuye y'agaciro? Wari wumva se ikibazo cyabaye Kicanga cyangwa Mweso? Iki kintu kirababaje. Kirabaje, nda abantu baragira ngo turababeshya, ariko inkuru ngiyi. Yego. Ngo un déplacé vient d'être tué par balle par un présumé Muzalendo dans le site de Rushangara extension vers 10h50.
amwishe mu kanya saa 4:50. Ubu turi saa 7:30. Yego. Amwishe saa 4:50. Amurashe. Yego. Kandi ntacyo bapfuye kumureba gusa akamubona nk'ariya akafora karasa. Yego. Biteye agahinda. Noneho biteye agahinda mu mujyi. Yego. Biteye agahinda mu mujyi nka Goma. Uyoborwa n'ingabo n'abapolisi. Noneho sababonetse bose ni babandi b'amaranka yo hejuru mushakana. Komiseri superieur. Ikindi bwana Sentama. Ikindi kibabaje nuko birwa baha amafaranga abaturage. Yego. Ngo bagaragaze neza ko bakora neza, banezerewe. Yego. Ejo bundi mu myigaragambyo warabibonye. Narabibonye mushakana. Icyo rero nicyo kibazo. Kandi ngira ngo saho gusa FARDC ihora yica abantu ku munsi w'ejo twatangiye bivugaho. Uvuga ko umusirikare wa FARDC wafashe imbunda ararasa mu baturage rwose barapfa ariya ku cyambu. Yego. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biba buri munsi. Biba inshuro imwe bikiyongeza indi nshuro ya kabiri bikisubiramo ku yindi nshuro. Gusa bwana Sentama hano ikintu kizabaho na amasengesho menshi kuko niyashoboka bitewe nuko ubutegetsi buri hariya bukabije kwigira ntibindeba, bukabije kuba kwirebaho kurusha kureba ku baturage. Ibyo ni ukuri mushakamba. Reka dukomeze tujye ku ngingo iheruka. M23 iriyubaka, noneho babandi bari inyuma ya leta ya Kinshasa bakatigira cyane. Mu minsi yashize twabivuzeho ariko nanone birongeye. Ngira ngo bwana Sentama M23 nk'ibisanzwe ifite ibigo bya gisirikare kandi abaturage bo mu bice cyane urubyiruko rwo mu bice M23 controller rwifuza kujya mu gisirikare cya M23 ku bwinshi ndetse bakanabishyira mu bikorwa kugira ngo bwabo bazagira uruhare mu kurwanya akarengane bagiye bakorerwa na Wazalendo ndetse na FARDC. Rero bwana Sentama mu minsi yashize mu kigo cya Rumanga bo baravugaga ngo harimo kwiyubaka kwa M23, nibyo bongeyemo ingabo kuko ingabo ziri kwiyongera, bagomba kongera ingabo muri buri position zose bitewe nuko ntabwo ari ingabo ziyongera ushakamba n'ubutaka byaruriye nabwo buriyongera. Yego, n'ubutaka igihe rero bwiyongera n'abakozi, ingabo, abayobozi batandukanye nabo bagomba kwiyongera mushakana. Nibyo nari mvuze nti aho bafashe hose abantu bifuza kwiyunga kuri M23 kugira ngo bazagire uruhare mu kwirindira umutekano. Rero nyuma y'uko bivuzwe kuri hano mu kigo cya Mubambiro, ubu noneho bati Kirumba amakamyo ahetse abasirikare ba M23 n'amafuso ari muri Kirumba Kanyabayonga kugira ngo bajye gukora kongera imbaraga kuri position ngo yo kugira ngo bafate Butembo. Babonye baravuze ku mujyi wa Goma ntibyitabwaho kubera kumenyera ibinyoma byabo, none barahinduye bati kuri Butembo. Ariko bwana Sentama nkatwe tubikurikirana buri munsi, usibye ibyo binyoma byabo M23 iriyubaka buri munsi isohora abasirikare bashya, usibye n'abasirikare isohora n'aba defense aribo bapolisi bagomba hari n'abava muri ngaho bwana mushakana. Yego, kugira ngo abapolisi barindire umutekano iriya migi itandukanye bafashe ejo bundi baherutse no guha abayobozi kugira ngo babone uburyo ki bakomeza kurindira umutekano abaturage. Ibyo rero ntibyakababaje umunyekongo ngo nuko ari ku ruhande rwa FARDC, ahubwo yakishimiye ko bene wabo bari mu bice M23 controller bari amahoro, ndetse binatanga garanti ko ejo nawe ahari hazabohorwa hakaboneka amahoro. Niko bimeze mushakana. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo w'amakuru yacu. Mbere yuko tugana ku musozo, uzi ikintu bita recadre. Abakada
oya kadre urabona Mutamba Muyaya avuga hariya mu Busuwisi baramucyaye ni ukumucyaha ni ukugira ni ukumucyaha yaravuze ibintu bitajyanye baramucyaha. Yego. Aha ndabona Cardinal Fridolin Ambongo ngira ngo uramuzi. Ndamubona Cardinal wa Kongo. Nawe yakoze recadrement kuri Kisekedi. Yamubwiye ati est-ce le changement constitutionnel qui va nous donner du travail à la fin de nos études, qui va nous mettre de quitter Massina et d'arriver à Gombe sans embouteillage. Amagambo amubwiye umva icyo avuze ati ese guhindura itegeko nibyo bizajya biduha akazi mu gihe turangije amashuri imirimo cyangwa nibyo bizatuvaniraho ambuteyage byongera mu birumvikana. Yego. Nibyo bizadukuriraho ambuteyage tukagenda nta ambuteyage uturutse Masina ujya Gombe. Utu ni uduce twa Kinshasa. Yego. Urumva rero iyi mvugo uko imeze uko ihagaze igaragaza Cardinal umwanya ahagazemo. Biragaragara ko adashyigikiye ko itegeko nshinga rikorwaho. Kiliziya Gatolika ku itegeko nshinga ntiyifuza ko rikorwaho, kandi nk'uko nabikubwiye iyi ntambara Kisekedi rwose nizamubera iherezo, kuko ntabwo azarwana ahantu hose nka kuriya yibwira akarasa ku bantu bari kwigaragambya, ntabwo azarasa ku gihugu cyose ngo abishobore. Reka tugane umusozo Mushakamba dushimira abari badukurikiye, tubibutse ko twagiye kuba Minisitiri Constant Mutamba w'ubutabera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarenze umurongo utukura amagambo y'ubwigomwa. Umudepite w'Umubiligi ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashenguwe n'inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wahaye RDF. Nyuma FARDC zikomeje kurasa abaturage. Ingingo yaherukaga yari ukwiyubaka kwa M23 rukomeje kubabaza abari inyuma ya leta ya Kinshasa. Turabashimiye rero abadukurikiye, tongere tubibutse gukanda subscribe abatarabikora gusa, kandi banatwandikire badusangiza ibitekerezo byabo babicishije muri comments. Banibuke no gusangiza amakuru yacu inshuti zabo. Murakoze rero, yari Sentama, mwirirwe neza. Mushakamba mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ndagushimiye. Abadukurikiye mwese mwakoze kubana na Radio Televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe umugisha. Nyagasana bane namwe, icyumweru cyiza kuba kizihiza.